Ziri Impal Lambigi Pium Haking and Jensen Nabagi Damak Amadi, Ziribam the Packet Basakat Tarangi Tabuk Hiram Kayabu, Jensen Nabagi Damak, Inner Manipur Parliamentary Constituency MP, Dr. R.K. Ranjan, Agas Kimapanda, Ziribam the Tunglaki. MP na Ziribam the Tunglava Matungi, Numit Habadi, Agastara Amasuntara Matoida, Harinagar Labor COVID Care Center, Amadi, DC Office Ki Akobada, Uzara Tabagi Tabakaya Marubsu, Divisional Forest Office Colonana, Pangtoki. Amadi, Ziribam Tamelong District Ki, Langdai Oriba, Boreka Home Kaya the Susatuna, Lambitongi Pium Yang Sinamki. MP Dr. R.K. Ranjanna, Media Singa Unabaki Thoramada, Impal Ziribamgi Housing Oriba Pium, Asi, Toidona Pendingai Oide, Haiduna, Nungang Pundoki. Barak Amasung Makrugi Tong, Sabalo Sinaba Tamkiba, Matamdagi, Tara Tarukchuantare, Haina, Madugi, Madam Pinaba, NSIDCL Officer Sunda, Kangan Bagaluna, Lakliba Parliament Mifamda, Mariksumba report Amaputolagani Haina Pundoki. Lunana, Housing Oriba, Mapu Pan, the Bukacham Anana Lerba, Matam Amada Matau Intina Toramlaba, Amadi, Sapambi Sumarang Kaina Horiba, Ziribamti State Kimatanga, Penda Pundo Pokaluna, Karikara Kongtang Lokope Yabagi, Habagi, Matanga Su, Marila Naba Minister Sinda, Tanaduna, Pakat Payaba Tabak Pakat Naba Honoragani Pongdok Lomki. Lunana, Ziribam Railway Station Lusu, Matanga Chunaba, Ethnic Identity Yauba, Railway Station Ama Ohenaba, Honabata Taudang, Logani Pongdok Lomki. Amasung, Ziribam Dagi Chayol Amagi Manunda, Dilli Yona Tienga Dabat Train Service, Tamunabagi Damak, Amuhana, Kendragi Railway Minister, Pius Goelda, Taksil Lugani Haina, Makataram Ki. MP Dr. R.K. Ranjan ki Ziribam Khongsat Manungda, August ki Tang 33 Ziribam Municipal Council Sinduna, Prime Minister ki Chayol ama chupna chathagadaba akhanaba program to free India of garbage Manipur gi oina Ziribam da haudoki. Agastara Hundada Paripuri Athoba Ningsing Loop, Ziribam Sinduna, Samaga Kumapan Suba Athoba Singing Ningsing Kumon Tauram, Ningsing Kunda Laiba, Biodiversity Park, Laiba Athoba Singi Mitamda, Laisu Katuna Pangtoki. COVID Laitu Namaram Oraga, Angan Bada, Jakairo Isai Sakpa, Amadi, Imalaba Kitamak Tawana Ponta, Pikraba Athoba Sinda, Laisu Katuna, Ikai Kumnaba Utpana Tauram Adugima Punga Saktam Oiki. Security Akanma, Nak Sengaluna, Humbutra Marisubanitum Palanthoram, District Administration Ziribam Sinduna, Agastara Mangada, Baupra the Labor Deputy Commissioner Gi, Banglo the Pangtoki. Corona Lachon Namaram Oidina, Miam Humnatimba, Nintam Palanthoram Ama Oikidrabashu, Tangjam Sanatoma Singh, Subdivisional Police Officer Na, Pedet Commander Oidina, Manipur Police Contingent Amasung Ben Party Napiba, Guard of Honor Gimatunda, District Deputy Commissioner, W. Malingan Chinglena, Bharat Jati, Isai Galuna, Machu Hungi Piral Sinkatki. Thauramadu the district asigi makok thongba officer kaya marum saruk yaki panda yai Ziribamda leiba Prem Brothers Enterprise na sakna leba mi tarama thoda senjeng saba sangai gi momento mampiduna ikai khumnabu utki. Agastara Nipan the Pam Chama Legadaba, Ziribangi Harinagar Leba, Residential Model School da, COVID Care Center Ama, District Asigi Deputy Commissioner, W. Malengan the Changlina Sangaki, Sankapakitoramada District Asigi Chief Medical Officer, Dr. E. Okendro, Superintendent of Police Moirangke Mubi, PSED, NSPD CLG Engineer Singh Amadi, District Asigi Civil Society Organization Singh Singh Sarugyaki. Panba Yabadi, COVID Care Center Asigidama, Hana Staff Nurse Mapan Amasung, Paramedical Staff Train for Loduna, COVID Care Asigidama, Matau Tohonba Hoki. Lunana, COVID Care Center Asigidama, Dr. Manga Jauna, Analayang Tabak Satagani Hana, Chief Medical Officer na Pongdoki. August Kunda, Ministry of Housing and Urban Affairs Minister Harbit Singh Puri na video conferencing ikutangda Swast Survekshan 2020 ki manungchanna Ziribam Municipal Council bu awang nongpok Bharat ki oina miyoi lising kunmanga hanthana leiba category ki manungda khwaidagi lu nanba municipal area oina Ziribam bu ahanba mana pirakhi. Mana asibu panglaba matungda Ziribam Municipal Council ki Executive Officer oina Thaupuriba Moirangthem Surjana Council asigi staff sing chairperson amadi Ziri miyang ki tengbang na khwaidagi lu nanbagi mana asi phangmang amkhibani phongdokhi. Lunana matung tarakpadasu lamdam asibu lu nana thamnaba honabada miyamna angama mateng pangbinunaba appeal tawrakli. Ziribam District ki oina COVID lena dagi pagalakpaki chang chada marfu dasmik nipan ani ki chang yaure lunana haujik lemhoriba khara asisu khudong thinangai oidre phongdokli. District asigi Chief Medical Officer dagi phangba report amagi matungina Imphal ki quarantine center singda miyoi 13 Ziribam ki District Hospital da miyoi manga Silchar ki quarantine center amada miyoi 9 amasung Assam Rifle ki hospital amada miyoi ama punna miyoi 19 layang duna leiri. Manipur Police ki miyoi 9 CRPF personnel mari Assam Rifles 9
मिचम 13 अमदी डिस्ट्रिक्ट असिगी मपानदगी लाखिबा मियोय अहुम पुन्ना मियोय 119 लायंगदबा मतुंग फरदना मसा मसागी युमदा हंखबनी अदुमक ओइदुनसु लाइना असिबु तराय तरायना खंदोकपदि याखिरोय भारत सरकार अमदी मणिपुर सरकारना पीरिबा चतना कांगलोन सिंगदी निंगसिना ngak सेंदुना चतपा मथौ तारी।